Bwanyuma ya mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni no kutongozaho ihuriro yo kuretaho ubwiga hamwe n'imirimo n'ingashi Presidential Initiative on Wealth and Job Creation omu bantu ba burijo omwaka gw'2019 abantu bakashabwa kutandika SACCO z'emyoga ezitari zimwe na zimwe nukwe gavumenti okurekura sente obweri kuzira byo Microfinance Support Center okwera abantu kimwe aha bigendererwa kikaba kiri ekyo kureba ngo obucweka nkagana munana harigana bw'amaka agarukorero kurya konka gatanga kwinjira obutare no kutunga kasente Inid Nyangoma okurugwa mu Bushenyi Women Entrepreneurs SACCO abarukushangwa Nyakabirizi Trading Center mu Bushenyi kandi omushubuzi w'obwoki agambire TV West ngo akaba ine business age konke inamanu make kandi na Uganda National Bureau of Standards bakaba batakajihamze kaba ni nyine business yanjye yegereye nekora konke inamanu make ahabo kuba barabankaha for example kaba UNBS barabahushanganye kweka ngo batandeba uko ine products zitaka mutindo konka kunabwije sente zo mwoga nagenda nazo mba UNBS bija bandambura bampe certification mwene hate product yanje ni injuguzo mu rwatu habwe sente zo mwoga Nyangoma nagira ngu atakatungire stamp ya UNBS akabatine katare ahabo kuba amaduka menji gakaba nigende bintu byine stamp kabani producing abchago kugira ngo nakatare kakakari kake ahabo kuba amaduka menji gakagata kwetaga bintu satisfy ko kakuna tungire certification ya ba UNBS akatare kayiyongera kabani nguza tanu zukamunana mwenda ko kahata na 20 kumara aha kikwatirire no kukuma omutindo gw'obwoki Nyangoma ashoboriire okwari kukora okuguma ha mutindo obanza wayegesa abalisa ahagura wundi kuri yo mucyaro obegesa okubara hakure obegesa okubara kujejene bamara kuza kubureta bene babureta mu airtight conditions ahabo kubantu bwabuzobinga moisture from the atmosphere hatubwe babureta mu airtight conditions babureta nkabuchebera nanye mu bigo mu airtight conditions mbanza muchebera n'umubiro gwabo mu moisture content and sugars ruyare mutindo gwo kino gutuma Felix Kamsime okurugwa mu cyaro cya Bunyarji omuwodi Bushenyi Shaka Municipality najango mukazi w'orumemba wa Bushenyi Women's Entrepreneurs SACCO akihaye sente z'urukwingana miliyoni 1 zikabahwera kuhangusya project yabo eyo kutunga empunu sente twafunne kemyoga nkafameza zafunde mu ndamu wanje kabasa kongera project age mu graphics tafeeding empunu zibi then neze mutwaguza ukabasa kare ibintu by'ibizikare tuyineho najango bwanyuma yo kurisaje baherize kuguza empunu 20 batunga miliyoni 14 ezo baguzire mu kibanja se nyuma ho tugiye kuguza empunu 20 twafuna miliyoni 14 then tuguzire kibanja twagura ho neki na nentage yamo nango yazire mbwerigire kuzara we Julius Mucyunguzi orukose byomo muri Kizinda kandi orumemba wa Ruhinda South Welders emyoga SACCO abarukushanga mu Rukabera Trading Center omurumutoma agambire TV West ngwe sente z'emyoga ezirukwingana emutaro nkaga zikamuyambaho okutunga koma akokufuhirira rangi ahanyiji sitire kuri ya branch na shiftinganiza kunna de branch ndizo muri Kizinda Trading Center so katunga SACCO yo katunga SACCO bakatwereza miliyoni 30 bazigabana associations aho associations zikaba ziri 5 nyenke ina bendugamo bakatwa miliyoni 3 association ege bakweta Mutara Welders Association miliyoni 3 batwiye twazibagana rumva kwa mutwaro nkaga kagezo nkanye nkomuntu kaba igitana benyine kabasa kurakoma kufuhira abikarya Mucyunguzi yasima President Museveni hamwe na government ahabo kubaretere emyoga kandi ngwagerezeho no kwere ndijo minyeto okutunga emirimo imbaza kusina President Museveni na government ya inare abo president zo kunazo kunde
twaro nkageze natangiza kongera ukagura akakoma ko kuyirangi aho abasigaza baturu mushabo abana basize kwata mikono nata bamwenyizere hanabo hanuya abantu basigire kuri yayi kubera ndoje nsete ya mutara so nabwe turo tuganyingwamo ahabwa abana abo kandi abamwe baziba bakaba takwebasa so kiretera na abana batanahereze bya mushanzu ngo toheza za senior baganywa mbazo mby'umukono habiraho kurambura kwa SACCO zezi okubire kwebembirwa ba microfinance support center kandi ababire bine ba members ba SACCO zemyoga okurwo mucanga cya Busoga ababire bizire kushoma okusako za burengero izoba zirukora wiza habuturo noza kushanga mu office wata hamoti no kushanga handikiro hariya mission vision core values ebigendererwa bya banka nibiye so wota kumanya kigendererwa cyawe nkimanyisa noza gukora anything mweni toine choyero keriri gere kigendererwa omanye cyumu focusingaho kandi mucukorere farmers beyongire bugyomwe nayijumbira mu kugisenjo ki mazime myaka nk'etano misho umuri Bushenyi ntukubantarangana na Uganda yo gasha kwa Adolf ayoreka